Mwancho Mugirango Obosongo Vibes Network nari ngitaro chiane gocha chirutie gichya Nyangweta nacha gukora story yo mungwana gitu itetwe akaruturo chema Nyangweta na inyorege ntekemo inga the year 2018 ekara James Elvis Mariba Ongwae, the former governor ya Kisibo negari tired bagachegetie kegega no mukutano monene sana na His Excellency the co-president Raila Amolo Odinga the Enigma. I remember the exact date. It was on June 13th 2022. Yeah, June 13th 2022. That is when Raila Odinga came here. Inki akitoko kora gaiga. My God, this is Nyangweta Forest bali moyo roche gaiga. Lakini egetie kega gokiare metu. I remember we were here. Kakaga aiga no hapa. No 10th year or because at that time when I ringe field journalist na reko report ya. No 10th year or hapa ndio tulikaa waandishi wa habari, tukakaa hapa watu kutoka matabaka mbalimbali, tukakaa hapa viongozi wa county, tukakaa hapa viongozi wa chama cha ODM, tukakaa hapa watu wengi. Egetie keki ale miliki arabete se bire kitabia atete bikarabi my friend. Bikarabi asaya karabase chikari chiare kurumata hari chaoncho kari ga chiapaki gochari. I remember basongo bago tanga vividly remember. Bas nataka gweta amanya ki ikubandi ndiye tente tikasaka mono na yeteraga ko banyanga ki omo ene aropi Baba laid a foundation stone. Lakini since that time 2018 2019 2022 2023 2024, it's now 2025, about 4 years down the line. Ninki ya kore kanire ga gesa a foundation stone yebekwa. The only development na rorire ga iga foundation stone nere. Ndata kwa sama because ni mbwate biche. It's here. Iga. It's here. Foundation is actually no neji video nchi online. Gochi beka ande ga mna chikata we. Foundation stone nere yega. Aba South Mugirango ba chita bagata bagakora. Marikari getu orota hiyo. Lakini a foundation stone yeyo Raila no are ga igari kire gitaime igo yari kirenga Nyangweta Tea Factory commissioned by His Excellency Raila Amolo Odinga. Nere yetago irabuni atire digeneri meri erinderi echine chitari chira ano foundation stone yabegeto wana koboriga Mugirango musie mesibori ay uwi wa chingiti chia merega ene ere room yogo sie mesie aiga nere room yogo sie mesi buna moroche abakorie meremo mbagendrete gas ga no bari aba bago sie mesi ga mumurana hare ga aiga kuna ko baerari alafu ba kera ba korire ba yerenta gocha mata ga aiga bono no bako yechunchugera iga no bako yechunchugera ga iga mai bitanda no bira ekemeke ekendeke getanda kendeke bas ana ara masabo ye mesie bagendrete go sie mes bas ba yerenta kera ya rural processing ya chamo inoga iga bakora assortment bas iga ene reskari moroje bunere ndabu nguru babekire kando alafu na masabo ye mesie bas bamanya gukora gabo bacha goche room yo kuomia ga room yo kuomina reje buna moroche alafu unaona tu factory nene ni kubwa kaigete moina nene bobe yaga chira nkong no era moina factory nene Kisii County government tea factory sugar factory ya Mugirango mosi megete mesiba ko moiso ene entrance ono Mugirango noje buno gitire Mugirango bwe chuma no this is the entrance door alafu koroma gaga ene room ya watchman igana bono actually there are monkeys here ebi kondombira anto bara ba kare mere mari angonda abagwan ebi kondombira by the way monkeys the nyamangis ano tu argo tiri chigari ga go tira baba wapi bia more endo je factory go sieme simbiere abaire mwakorire
Chikiranga chia mesimu asira. Wait, kaka. That is our government. Ejina ji serikali cheito Kisii County government niko boriga. The current governor mugabana Simbarati talibo. We love you. And I remember kera kwa reko irachikwa. Ego atabetenga 35 we emesie. Ntorivive we mesie. Bono. Mugirango gago sebu na mwaetanete no usuru. Na kiki agarete project yeye ekaba the way it is right now. Kikeke what is really happening? Huh? Actually I'm scenery yengi yasan. Aye, obalinko babukara bikonde bitata. What? Anyway, well, see, it was this by the way. I'm not fighting anybody. I just came to see. Pandamari bagana go Nyangweta Forest. I just came to see. Hapana. Ya. Ni mwa toita tisiasa yo bwana. Wa. Muga tsali chivese tata tukaruye tauri abali kitokacha tuka. Bikonda bikolisi bwana. Factory. Mwaka kika tinkomanya. Sawa maete. Okiswa mithonya sayo.